Istarski Novigrad, poznat kao grad sporta, te njegova lijepa i nova funkcionalna dvorana ponovno su bili domaćini rukometnom kampu Handball Week koji je održan u prvom tjednu 2019. godine. Moram reći da je ovo jedan odličan početak godine, jedan sportski početak godine za Novigrad, jer istovremeno uz ovaj Handball Week koji je drugu godinu tradicionalno već ovdje u Novigradu imamo i kamp Hrvatskog nogometnog saveza, tako da trenutno ugošćujemo 300-tinjak mladih sportaša na području našega grada, što je nekako i naša orijentacija u zimskim mjesecima gdje nakon ova dva lijepa eventa počinje zimska priprema sportaša, nogometaša, tenisača i onda biciklizam negdje do kraja 4. mjeseca. Dakle, taj sportski segment u turističkom segmentu novigradske ponude je svake godine sve važniji. I zato ja izražavam veliko zadovoljstvo i zahvalnost organizatorima koji su ovu manifestaciju jako lijepo organizirali. Riječ je o rukometnom kampu za dječake i djevojčice rođenih od 2002. do 2009. godine. 60 polaznika kampa stjecalo je nova znanja i vještine u rukometnoj igri, a sa njima su radili svjetski poznati igrači, bivši reprezentativci i nositelji medalja s velikih natjecanja. Cilj je bio kupiti opet djecu većinom iz Hrvatske, došli su nam klinci iz inozemstva, iz Njemačke i iz Austrije. Dolaze nam stvarno klinci iz svih krajeva Hrvatske, iz Slavonije, iz Dalmacije, sa otoka Raba su nam došli 3 curice, tako da možemo biti stvarno zadovoljni ovogodišnjim kampom. Pogotovo što se poklapa sa sezonom skijanja, mislim da smo odredili baš dobar posao. Ove godine u kampusu s djecom iz zemlje i inozemstva radili u rukometnom svijetu poznata imena poput Ivana Balića, Dalibora Anušića, Ljube Vukića, Vedrana Mataje, Davora Rokaveca, inozemnih trenera poput Čavija Sabateja, te mladih hrvatskih trenera nove generacije, osvajača državnih prvenstava Igora Marjanovića i Mateja Miškovića. Dobro je, sve je super, mislim da je zabavno i da imamo dosta trenera, dosta ideja i tako dogovaramo se šta da radimo, mislim da je dobro. Na što ste dali akcenat? Pa na sve pomalo, onako kad taj kamp traje 5-6 dana, 7, onda malo prođeš obranu, malo napad, malo trčiš, neke igrice, tako da im bude zabavno, tako o svemu. Ima li nadarene djece? Pa djece uvijek ima, jel? Nadarene ima dobre i ništa, na njima je samo da treniraju dalje da rade. I gdje je Ivano Balić, što radi? Ivano Balić je u Splitu, u svom klubu, uživa s djecom svojom i sve je super. Koja je tvoja prognoza uoči svjetskog prvenstva? Što očekuješ od naše reprezentacije? Pa ne neku prognozu, nadam se da će biti zdravi i da će igrati dobro, a onda ćemo vidjeti dok će da gura. Hvala lijepo. Hvala. Dalje. Brže, ajmo riješiti se. Pa evo, najprije ovo druga godina kampa. Onda u biti radimo većinom nešto novo što oni ne rade u klubovima. To je više igra, prepoznavanje situacijskih vježbi, višeg igrača da znaju se naučiti malo bolje kretati nego inače. Važno je da je ne uđe u glavu neke zamisli od, mogu reći, tu svjetskih trenera kao što je Čavi. Tako da nadam se da će bar pokupiti neke detalje koji će im kasnije pomoći u razvijanju. Sve su renomirani treneri stvarno i ima nas puno, tako da praktički po grupi ima 4-5 trenera minimalno, a zapravo svi smo u kompletu na svakom treningu, tako da nas 10 na grupu od 15-20 klinaca, ja mislim da stvarno mogu puno naučiti. Koji elementi se ovdje rade? Što djeca najviše mogu upiti od ovih iskusnih trenera? Obzirom su više manje sve početnici i rade se nekakve osnove, ali
Najbitnija stvar koju oni mogu naučiti je da im se ispravlja ta tehnika, dakle one najminimalnije, najsitnije detalje, raščlanili smo svaki tehnički element na najsitnije detalje, ispravljamo te nekakve osnovne stvari, greškice, tako da kad se vrate u klubove da ipak nešto ostane da imaju, da mogu samo nadograditi ono znanje postojeće. Sa vratarima je radio Dino Slavić, vratar španjolskog Ademara Leona, vice prvaka svijeta. 1, 2, 3, visoko i onda 3. Odsjeti put ovo napravi. Radimo na svim segmentima, po svim pozicijama, znači radimo od krila do vanjskih, do pivota, zicere sa 6 metara, radimo neke segmente i sa teniskim lopticama, sa reketom, sa običnim loptama, sa gumama, steperima, tako da u biti ima svega i onda prilagođavam trening po njihovim godinama, sposobnostima i svemu. Što je najvažnije za dobrog golmana? Pa mislim da je najvažnija glava. Ako je golman stabilan i dobar u glavi, onda je sve moguće. Prvo trenersko ime u kampu svakako je bio iskusan Španjolac, trofejni Xavi Sabate, trenutno angažiran u poljskom prvoligašu Wisli Ploku. Como bien ha dicho, es el segundo año que yo estoy aquí. Yo creo que el campus está creciendo. Creo que el grupo de entrenadores es muy bueno y el hecho de que esté Ivano aquí 24 horas conviviendo con todos los chicos y transmitiendo su experiencia como uno de los mejores jugadores de toda la historia del balonmano, pues creo que hace que el campus sea espectacular. Kamp je inače organiziran prema programu sportskog internata u kojem se kroz teoriju i praksu učilo i o pravilnoj prehrani, sportskoj psihologiji, fizičkoj i kondicijskoj pripremi, o prevenciji i rehabilitaciji sportskih ozljeda i sl. Ono što želim potaknuti mlade sportaše je da vode brigu o njihovom tijelu. Znači, ako oni već žele, tijelo im omoguće da rade čuda, da vode brigu o sebi, da se hrane na način da na trening razviju maksimum svojih kapaciteta, da dođu odmorni na trening, da nakon treninga što prije se vrate u energiji. Moj cilj je da ih potaknem da izbjegavamo povrede, jer danas su sve češće povrede kod mladih sportaša, a nije stvar toliko grešaka u treningu nego neadekvatne prehrane. Osim zimskog kampa, početkom travnja prošle godine realizirano je prvo proljetno izdanje rukometnog kampa Handball Week, okupivši 80 dječaka i djevojčica iz cijele Hrvatske te Italije i Slovenije. Po završetku kampa polaznicima je organizirani turnir na kojem je došlo do provjere stečenih znanja i vještina koji su usvojili kroz tjedan dana rada i druženja u novigradskom kampu. Mladi polaznici bili su oduševljeni. Vanessa iz Umaga. Kako ti je ovdje, tvoj dojam? Pa jako mi je lijepo, jako sam sretna. Ti, kako se ti zoveš i dakle si? Ja se zovem Sara i iz Umaga sam. Kako tebi? Isto lijepo, bila sam i prošle godine, ovaj put je isto, upoznala sam nove prijatelje i sretna sam što sam opet ovdje. Ti odakle si, kako ti zoveš? Ja se zovem Niko Modrišan i iz Rovinja sam. Kako je tebi tvoj dojam? Meni je ovdje prelijepo. Moje ime je Loris, dolazim iz Zadra, tu je baš dobro, treneri su stvarno super, cijeli dan radi se i super je ovdje. Ja sam Bartol Mikuljan, dolazim iz Zadra, ovdje je dobro, cijeli dan smo u džiru, nema stajanja, odmorimo se malo iza ručka i navečer legnemo i tako, treneri super. Organizatori kampa, zadovoljni prijemom novigradskih domaćina, prvenstveno grada Novigrada i Novigradske turističke zajednice, kao i uvjetima za rad, odlučili su nastaviti sa započetom inicijativom u Novigradu. Slogan siječanjske manifestacije bio je Just Modern i podržavao je brojni rukometaši sa svojim fotografijama na društvenim mrežama.